Po razvoda Marija Dodik kupila je kuću u zagrebačkom predgrađu, u koju je preselila sa svojim sinom i kćeri. S novom kućom došli su i novi susjedi, a među njima i Tihomir Mance. Ovaj umirovljenik jednostavno ne zna gdje su mu granice. Šta ti tu radiš? Pričaš, a? Odi, mami svoje. Priči kudovice, ne? Taj čovjek uopće nije bio normalan. Pipkao me i promatrao bez veze. Meni u njegovom društvu bilo jako neugodno. Baš je bio drzak. Ta je žena pričala gluposti. Pa ja je nikad ne bi pipkao bez razloga. Na njezina je leđa sletila pčela, pa morao sam je maknuti. A šta da sam pustio da ju ubode, tek onda bi bilo parade. No problem ovoj majci predstavlja bezobzirno ponašanje njezina susjeda, koji je pčelar. On uopće ne pazi ni na njene stvari, ni na ponašanje prema njoj. Pa dajte, molim vas, pa cijeli već ste mi pošpricali. Ma nije namjerno. Pa nije namjerno ili je namjerno, pa vidite, evo pogledajte, sve je pošpricano. Pa šta mu neće biti? Neće. Pa sad sam ga malo prije stavila, pa stvarno niste normalni. Pa dajte malo pazite, molim vas pazite malo. Jel sve u redu? Ma daj, pošpricao mi je cijeli već, pogledaj, molim. Tihomirova kći i zet bili su ludi isto kao i on. S njima se uopće nije moglo razgovarati. Iskreno, na selu sam očekivala puno bolje odnose sa susjedima. Ma mi susjed bio užasan, ali meni je bio baš zabavan. Bio mi je fora kad je on u svom svemirskom odjelu šetao vrtom. No susjedovo uznemiravanje ne prestaje. Čini se da Marija nije sigurna od susjeda ni u vlastitoj kući, no on to ne vidi tako. Ja uopće ne znam šta je ta žena htjela od mene. Mog mačka kad nema dugo doma, ja ga moram ići potražiti. I slučajno sam se našao u njezinom dvorištu i uz prozor. Nisam ja kriv što se ona baš u to vrijeme presvlačila. Nisam mogla vjerovati kada sam vidjela tog čovjeka u svom dvorištu ispred moje kuće kako me promatra dok se ja presvlačim. Ma mislim stvarno da sam se malo zaletila i da sam prebrzo kupila tu kuću. Tko zna što njemu još moglo pasti na pamet? Nakon što je Tihomir Mance nekoliko puta nepozvan došao u njezino dvorište, Marija pokuša na miran način riješiti problem. No ni susjedov zet ni njegova kći ne žele razgovarati s njom. Došla sam s vama razgovarati o vašem ocu. O mome ocu? Da. On stalno dolazi u moje dvorište tvrdeći da traži svoga mačka. Pa čovjeku se izgubio mačak, mora ga nekako potražiti. Znate šta, meni srce svaki put stane kad ga vidim kako uđu u moje dvorište, a da se nije najavio. Glede, o tome si trebala razmišljati malo prije kad si nego što se dosela ovdje. Moj otac samo traži mačka, a što se tiče tvoje balavice koja prelazi ovo dvorište i gazi po mome cvijeću, prepazi malo na njeno ponašanje, jer sljedeći put bi mogla dobiti šamar. Znate šta, mlada damo, ona to ne čini namjerno. Tata, baš si tu, molite dođi ovdje. Ova gospođa, ova žena tvrdi da je uznemiravaš. Ja vas uznemiravam. Ma nisam baš rekla da me uznemiravate, ali da mi dolazite u dvorište bez najave, to sam rekla. Što vi mislite da ja u vaše dvorište dolazim zbog vas? Ma nije istina, svog mačka tražim. Znate što, ja vas samo molim da mi ne ulazite u dvorište, ja želim svoj mir. Ova susjeda je prava gradska kokoš, ja ne mogu vjerovati. Kako uopće može napadati mog oca? Pa on ne bi ni mrava zgazio. Dolazim radi mačka. On je kućni mačak, jede u kući, spava u kući i ja ga moram naći jer ne može ostati vani na dvorištu spavati. Ako ne želite da vam mačak bježi, nemojte ga puštati iz kuće, jednostavno. On ima 5 godina, ima svoje navike i neće ih mijenjati radi jedne gradske cure. Dođi, idemo. Samo ste nam vi još trebali. Pa ste vi normalni. Kako možete mog punca optuživati da je ovaj jer? Pa to je za poluditi. Odite tamo od kud ste došli. Šta je vama, ljudi? Koja sam ja glupača? Ja uvijek mislim da se sve može riješiti na miran način. Ako još jednom uđu u moje dvorište, idem ravno k odvjetniku. Meni je našao prodavati te fore s mačkom. Pa kao da ja ne znam da on mene dolazi samo špijunirati. Tjedan dana kasnije, samohrana majka odluči potražiti savjet odvjetnice. Susjed je opet ušao preko ograde u njezin vrt. Ponovno je tvrdio da je to njegovo pravo i dužnost. Marija Dodik mu ne vjeruje i traži pomoć. Nije mi ugodno kad je stalno u mome vrtu, a nikakvih dokaza za to nema. Ali rekli ste mi da je on ugledan čovjek, da njega ljudi u susjedstvu vole. Morate imati na umu da u malome mjestu, u kućnim naseljima, su ljudi puno bliskiji. Znate, nego kada žive u zgradama. Kada u zgradama su susjedi otuđeni. Tokom dana se uopće ne vide. Znate, to vam je teško. Znate šta, nama odnos nije ni sad dobar, pa mislim da ovo ne može pokvariti naš odnos.
Vi njega možete prijaviti da on vas uznemirava, da dolazi u vaš posjed. Ali jedino će vam ostati to da ćete imati loš odnos sa susjedom, a teško će vam biti to dokazati. Jer ovo je jako teška optužba da je on voajer. Posjet odvjetnici bio je potpuni promašaj. Pa takav savjet se mogla dobiti na internetu. O Bože, što on mora napraviti da ja njega mogu tužiti? Ovo ima samo kod nas. Samohrana majka ima osjećaj da su joj svi okrenuli leđa. Sutradan odlazi po svoju kćer u školu. Upoznaje majku jedne djevojčice iz kćerinog razreda. Žene ulaze u razgovor i ubrzo dolaze na temu napornih susjeda. Nisu vam simpatični? A ne znam što bi vam rekla, taj Tihomir se cijelo vrijeme šulja oko moje kuće. Ja mislim da je on voajer. Nevjerojatno, ne mogu vjerovati. Poznajem ga cijeli život, ništa slično nisam čula u njemu. On je tako plemenita osoba. Eto, sad ste čuli. Jako dobar čovjek. Kako vas nije sram tako govoriti o njemu? Tek ste se doselili, došli ste k nama. Ne mogu više ovo slušati. Nevjerojatno, što si to gospođa Dodik umišlja? Ona je došla k nama. Kako može tako govoriti protiv obitelji Mance? Ja tu obitelj jako dobro poznajem i jako dugo. I dala bih ruku u vatru da oni nikada ne bi nikome ništa nažao napravili. Pogotovo ne Tihomir. Hej, opusti je. Nemoj slušati što ona priča. Drago mi je. Ja sam Nada Klarić. Drago mi je. Marija, dobar dan, dobar dan. Oprostite, slučajno sam čula vaš razgovor između gospođe i vas i moram vam priznati, mislim da ste u pravu. Definitivno u vezi Tihomira, jer ja ga već duže vrijeme ne mogu procijeniti. A dajte meni recite, molim vas, da li on i vas uznemirava? Ne, hvala Bogu dragom. Jednom prilikom, usred večeri, popeo se na moju terasu s izlikom da traži mačka. To i meni isto to rekao, isto tako baš. Ja sam sigurna u Tihomira da pušta namjerno mačka u dvorište kuće samohranih majka, da nas može promatrati. On je kao drag čovjek, pomaže drugima, dijeli med. Izjavio je da amaterski se radi tim poslom, ali to nije za vjerovat. Ja mislim da se on samo ulizuje, da bi mogao biti blizu nas. Kako je bilo u školi? Dobro, ali imam puno zadaća. O, jedno moje dijete. Mi moramo ići. A bilo bi lijepo da jedan dan navratite na kavu. Može, dobra ideja. Može? Ajde, vidimo se, bok. Baš sam sretna da je neko napokon potvrdio moje mišljenje o Tihomiru. Ja sam već mislila da sam poludila. 2 dana kasnije, Marija odlazi k liječniku zbog uboda pčele na ruci koji se upalio. Liječnicu kod koje je naručena već je upoznala. O, to ste vi? Vi ste doktorica Fišter? Da, ja sam. Recite, zašto ste došli? Pa evo, ubola me pčela. Jeste alergični? Ja, pa ne znam, zadnji put me ubola prije 10 godina, ali sad mi je stvarno jako nateklo pa sam došla. Kad ste u prirodi morate se držati podalje od pčela. Kud sam baš morala završiti u njenoj ordinaciji? Koji sam ja pehist? Meni se ovo čini ipak kao da ste alergični. Čini vam se? Da. Aj. I recite, još uvijek mrzite svoje nove susjede? Vi ste mene skroz krivo shvatili. Ja nikoga ne mrzim. Ali sjećam se da ste prošli put rekli da je on voajer. A rekla sam zato jer mi se stalno mota oko kuće i stalno u mom dvorištu. Ne mogu vjerovati, on je zaista jedan divan čovjek. Da? Da, vjerojatno traži Feliksa. Feliksa traži? Da. Nikako da nađe tog Feliksa. Evo, ja ću vam sad prepisati recept za tablete i prema potrebi stavljate obloge. Kakva je ona doktorica? Pa ona uopće ne suosjeća s pacijentima. Pogledala mi je ruku i rekla da sam alergična na pčele. Možeš si misliti. I onda je jedva čekala da me napadne zbog Tihomira. Ovo je prvi i zadnji put da sam došla kod nje. Gospođa Marija bi trebala biti opreznija kad boravi u prirodi. Mora biti svjesna da bi je mogla ubosti pčela. Poslije nema svrhe kukati. No pravi problem Mariji ne predstavlja ubod pčele, nego susjedovo nametljivo ponašanje. Sutradan ujutro u dnevnom boravku stoji Tihomir s totalno prozirnim izgovorom. Ništa zlonamjerno susjeda, donesao sam vam teglicu friškog meda da se malo pomirimo. Hoćete da radimo malo na dobro susjedskim odnosima? Meni ovo više izgleda kao remećenje kućnog mira. Samo mi nemojte reći da postoji neki članak po kojemu vam se to dopušta. Ja sam toj gradskoj curi samo htio dobro. Ako neće da joj se niko pojavljuje u kući, pa nek zaključa vrata drugi put. Niko! Evo vidim, šta je bilo? A susjed je tu. Koji susjed? Evo, koji? Dobar dan, kako vam mogu pomoći? Dobar dan, donio sam vam teglicu domaćeg meda za dobro susjedske odnose, pa valjda to nije zabranjeno. Pa nije zabranjeno, ali ne morate ovako isprepadati moju mamu.
Što vi radite ovdje? Eto, donio sam vam med. Gledajte, mi imamo posla. Sada vas molim da odete i drugi put se najavite prije nego što dolazite. No, dobro, idem. Dođem ja iz sobe i vidim tog čovjeka u boravku s mamom. Pa mislim, šta on ima uopće raditi ovdje? Prije mi je bio smiješan, ali stvarno sad počinjem vjerovat mami. Čekaj, on je sam došao ili... Pa nisam ga valjda ja pozvala, sišla sam dole i tu sam ga zatekla. Sljedeći put ga očekujem u kupaonici ili u spavačoj sobi. Taj frajer nije normalan. Pa nije mama normalan. više ne može biti sama ovdje. Ja ne vjerujem, on definitivno nije normalan. Čekaj, mama, ako mu niko neće pokazati, mi mu moramo pokazati di su granice. Idućeg vikenda obitelj Dodik očekuje neugodno iznenađenje. Tihomir Mance odjednom im se pojavljuje na vratima s dvojicom policajaca. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste gospođa Dodik? Da, izvolite. Ovo je vaš sin Niko? Da, u čemu je problem? Gospodin Mance nas je upravo pozvao, tvrdi da mu je vaš sin uništio zaštitnu kapu. Ma dajte, molim vas, to su čiste gluposti. Gluposti? Molim? To su vama gluposti. Pogledajte mi kaj je napravili, to mogu sad jedino u smeće baciti. Niko, reci mi gdje si bio noćas između 23 i 24 sata? Doma, gdje bi bio inače? Molim vas, gospođo, pitam njega, ne pitam vas, molim vas neka mi on Pa odgovori. bio sam doma, spavao sam, napisao zadaću oko pola 11 i otišao spat. Pa ti si me vidjela, mama. Da. Ma je, to može i ona reći da je bila doma i spavala. Ne mogu vjerovati. Ja sam stvarno bio spavao, bio sam u krevetu, bio sam doma, a on 100% preko mene hoće izvući novce za novu radnu opremu. Gospodine Mance, ništa, vi pođete sa mojim kolegom do auta i podnesete prijavu protiv nepoznatog počinitelja, pošto vidimo da je Niko bio noćas kod kuće. Ma kakav nepoznati počinitelj, pa pogledajte to, uđite u kuću i pretražite im kuću, nađite dokaze, sigurno je Ma ovo. nemate vi šta tražiti u mojoj kući, dječak je spavao i to vam je rekao. Nećemo nikakve kuće pretraživati, nismo ovdje u američkim serijama. Molim vas, kao što rekao, vi pođete sa mojim kolegom ukoliko želite ponesete prijavu. Da, dobro. Hoće stavno vas. Hvala, dođenja. Ko je tu? Takav bezobrazluk, što si taj mali dopušta, pa to je nemoguće, to nikad u životu nisam vidio. Kad ga se ja dočepam. Mi ćemo vam poslati službeni dopis, pa ćemo išat ćemo dalje. Eto, bilo mi je drago. Doviđenja. Ako se ispostavi da je Tihomir bio u pravu, i ja ću biti kriva. Tako sam loše pričala o njemu. U buduće moram više paziti što pričam pred djecom. No tu problemima obitelji Dodik sa susjedima nije kraj. Sutradan u svađu uvlače i malu Tinu. Halo, šta to radiš? Jel te to mama naučila takvom odgoju i ponašanju? Zašto vičete na moju čer? Zato što ona ovo ukrala, uostalom niste platili ovo. Nije ukrala, ja bi to platila, pa vidite da ima u ruci. Šta je Joj, vama? daj, molim te, daj šuti, zvačit ću policiju, ono. Znate šta, i vi i ja znamo da se ovdje uopće ne radi o bombonima. To malo derište, ta Tina. Mislim, nije ni čudo da se tako ponaša. Mogla sam bez problema zvati policiju. O čemu se radi? O vašem ocu, jer je poslao on policiju zbog moga sina. Mislim da si pogriješila. Moj otac nije za ništa kriv. Nije ništa, a ne, komu je onda on napravio to? Sam je sebi to napravio samo zato da bi mene maltretirao. Kao da moj otac nema pametnija posla. Zar ja doista ne mogu napraviti ništa u ovom mjestu, a da ne naletim na nekog od ovih Manca? U buduće ih moram izbjegavati, inače neće biti dobro. Situacija se čini bezizlaznom, no 3 dana kasnije iznenada dolazi do preokreta. Nepoznat muškarac daje Mariji primamljivu ponudu. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Filip Bulić, drago mi je. Marija, drago mi. Ja inače živim u susjednom mjestu. Aha, i ja sam se tek ovdje doselila prije par tjedana. Znam ja da ste od nedavno ovdje. Ma da? Kako? Da, ja sam također bio zainteresiran za kuću. Aha, a znate, ja još nisam čisto sama sa sobom da li sam ovu kuću prebrzo kupila ili sam možda... Čujte, ako se odlučite na prodaju možda kuće, molio bih vas da prvo meni ponudite. Dobro, može, razmislit ću. Ništa, bilo mi je drago. Đenja. Kad je obitelj Petrić odlučila prodati kuću, ja sam nažalost malo oklijevao. K tome tu su bili još i problemi s mojom djevojkom, no sada je sve u redu i mi bismo se rado uselili u ovu kuću. Ko je to bio? Pa neki čovjek došao se raspitivati za kuću. A gdje ćeš ti? Idem do Nade i Lili Klarić, idem odnijeti pozivnicu za rođendan. Ja, super. Pozdravi Nadu. Dobro, budem. Ajde, bog. No prije nego što uruči pozivnicu za rođendan, Niko pred Nadinom kućom uči nešto vrlo neobično. Ajme, šta radite to? Zašto ste virili kroz prozor? Šta sam radio? Virili ste kroz prozor i u ruci ste držali fotić. Nije istina, kakav fotoaparat, nemam ja nikakav fotoaparat.
Gledajte, nemojte me lagati, vidio sam vas da ste vidjeli kroz prozor. Nije istina, ja samo tražim svog Feliksa mačka. Svog mačka tražite kilometar dalje od kuće, pa dajte molim vas, gledali ste kroz prozor i u ruci ste držali fotić. Daj shvati da je to mačak i da je to kućni mačak, ima svoje vrijeme za obrok, ja mu moram dati jesti i moram ga naći. A u ostalom gnjaviš me, ideš mi na živce i imam svog posla. Mama je potpuno u pravu kad kaže da ne vjeruje ovom tipu. Lik je totalni čudak. Mačke su takve, jednostavno lutaju i šetaju oko kuće. Ako oni ne vole životinje, šta im ja mogu? Dobar dan. Zlata, dobar dan. Moram vam reći, prije par minuta je bio gospodin Mance tu kroz prozor i gledao vas je i vjerojatno vas je slikao jer je u ruci držao fotoaparat. Molim, slikao me. Pa ne mogu vjerovati. Pa on uopće ne živi ovdje. Kako se to dopušta? Pa znam, živi kilometar dalje, on je naš prvi susjed. Ajme, ti si dakle Niko, Marin sin? Da. Već sam ga nekoliko puta vidjela na ulici, a oko moje kuće mislim da nisam. Ali kad bolje razmislim, bio je jednom na mojoj terasi i tražio svog mačka. Ovo tu je za Tinin rođendan. O, hvala ti puno, prekrasno. Mogu ti odmah reći da ćemo doći. A ona budala stara, pa ne mogu vjerovati da je došao do Sim da me slika. Morate se paziti, stvarno nije normalno. Budem pripazila, hvala ti puno i hvala za pozivnicu. Nema problema. Bog. Ja živim sama sa svojom kćeri u kući. Ne znam, što tom čovjeku može past na pamet, moram pripaziti na sebi, na svoju kćer. Tjedan dana kasnije, Tina slavi rođendan, no prije početka proslave 7. rođendana, obitelji stiže neočekivani posjet. Rođendan ti. Dobar dan. Dobar dan. Imam uče. Nije se valjda nešto dogodilo Niki? Ne brinem se, ništa se nije dogodilo, nego dobili smo dojavu zbog buke. Buke? Ja ne čujem nikakvu buku. Prijavio da je ovdje strašno velika buka. Ja, vi čujete ovu buku ovdje? A vi ste prijavili? Da, mi smo prijavili ono. Vi ste gospodin Mance, jel? Da, to sam ja. Jel vi čujete ovu buku ovdje? Kakvu buku? Prostite, a gdje vi čujete buku? Pa gledajte, ja sam noćas cijelu noć radio. Hoću malo se naspavat i sad ovdje ne mogu jer ovdje je katastrofa. Ovako uši mi, ovako mi glava stoji. Pa malo, mislite na ovo malo dijete što se tu igra? Da, na to malo dijete Malena. mislim, ono, na malenu. Pa meni još uvijek zvoni u ušima. molim Ja ne mogu vas. spavat. Katastrofa. Gledajte, mi nećemo ovdje ništa poduzimati jer ja ne čujem tu nijaku ni buku, niti viku, ni galamu. Mislim da vam je najbolje to međusobno riješiti, a ne nas tu zvati bez ikakvog bespotrebnog razloga. U redu je, hvala vam puno. I molim vas, pustite ih na miru, a vi probajte se još malo, molim vas, stišati. A vi bezobraznica jedna, prestanite više s tom bukom jer mi je toga više dosta. A čušte vi mene još? Molim vas, izađite iz našeg Nećemo samo tako Molim vas, završiti, to jasno, izađite. nećeš ti upropastiti moj dan, jel ti to jasno? Ajde, molim vas, Sram. budite ljubazni. Molim vas. Hvala lijepo, doviđenja. Hvala, Ženja. Obitelj Mance nas je zapravo pozvala zbog nekakve svađe sa susjedima. Mislim, šteta što se ljudi ne mogu dogovoriti i što mi moramo dolaziti zbog ovakvih razloga. U gradu smo živjeli u zgradi s puno ljudi. Niko se nikada od susjeda nije žalio, iako su djeca bila mlađa i glasnije. Oni me maltretiraju zato jer se ja branim od Tihomira. No Mariji probleme ne stvara samo obitelj Mance. Kad se samohrana majka našla s bivšim mužem ispred Tinine škole, saznaje da je doktorica Sanja Fišter i njega uvukla u svađu. Ma nemoj, molim te, o čemu ste to razgovarali? Koje ti je to gluposti ispričala? Gluposti? Meni to nije zvučilo na gluposti. Ma nemoj, što ti je rekla? Pa rekla mi je neke stvari. Kao prvo, svađaš se sa svima. Kao drugo, nisi prilagodljiva. I kao treće, misliš da si uvijek u pravu. Probaj se prilagoditi. Ti njoj vjeruješ? Toj doktorici ću sve reći u facu. Ma kako može mom bivšem mužu tvrditi nešto protiv mene i olajavati me? E, to tako više ne ide. Jedino mi ide na živce stari susjed koji stalno dolazi u vrt tvrdeći da traži svoga mačka. A znaš šta radi? Promatra mene. Tebe? Da, Promatra mene, pa tebe. valjda ja znam šta se događa. Mene promatra, da. Pa dobro, mislim, ne vjerujem ti, stvarno ti ne vjerujem. Šta ne vjeruješ? Ajde, molim te, budi tako dobar pa odi s njim malo razgovarati. I ako budu htjeli razgovarati s tobom, recim da ja tražim samo svoj mir i ništa drugo. Dobro, razgovarat ću. Ajde, molim Razgovarat te, ću s njim, ajde. Samo da se riješi situacija. Daj, molim. Baš bi Samo da voljela. se situacija Se riješi. više to se redi. Okej, ja se nadam da će se sve srediti i da neće više biti... Dobro, ajde. Baš me zanima kako će Tvrtko reagirati na Manca. A Tvrtko ima puno svojih grešaka i inače ne bi bili razvedeni. Ali on je ipak otac moje djece i dužan je brinuti se za nas. Majka dvoje djece sretna je što joj bivši muž želi pomoći, no razgovor sa susjedom i njegovom obitelji nije bio uspješan. Pogledaj što sam dobio. Oni su tako dragi. Ja ne mogu vjerovati da su oni tebe uspjeli potkupiti sa jednom teglom meda. Mene potkupiti s medom? Pa što ti je? Pa Tihomir je draga osoba. Proizvodi med. Divan hobi. Tihomir je drag. Pa čekaj. Zar ti nisi morao otići i razgovarati s njima i reći im da nas prestanu maltretirati?
Maltretirati? Ko te maltretira? Pa ti se ne možeš prilagoditi. Ja se ne mogu. Tebi ne paše ova sredina. Vrati se. Da. Ja se ne mogu prilagoditi. Da. Ti stvarno ne vjeruješ da oni nas stalno uznemiravaju? Pa, radi što god hoćeš. Ja stvarno ne znam. Radi što god hoćeš. Idem gore do Tine, ljudi, da li joj se sviđa poklon. Kako je samo mogao dopustiti da mu zamažu oči i pričaju o meni kao da sam negativka? On jedva čeka da ja ima problem. On se zapravo nada da ću se ja vratiti u grad pa da on ne mora dolaziti na selo. Ovo je bilo tipično za Mariju. Ona uvijek sve okrene u svoju korist. Zato smo se i rastali. Marijin sin dolazi sa alarmantnim otkrićem. Ajme! To su moji grudnjaci. Ovo je moj. Pejzažni arhitekt dolazi izmjeriti Marijino zemljište. Ovo je moja kuća, moje zemljište i moj vrt. Tako da znate. Niko pronalazi fotografije svoje majke u susjedovom dvorištu. A to sam ja. To je susjeda Nada. Marija Dodik sa sinom i kćeri doselila je u kuću u naselju na periferiji grada. Odmah počinju problemi s prvim susjedima. Tihomir Mance počinje se šuljati po njenom dvorištu i špijunirati ju uz objašnjenje da samo traži svog mačka. Ma nije istina, svog mačka traži. Znate što, ja vas samo molim da mi ne ulazite u dvorište, ja želim svoj mir. Kod ostalih susjeda, Marijine tvrdnje o Tihomiru kao voajeru ne nailaze na razumijevanje, te svi smatraju kako ona sve izmišlja. On je tako plemenita osoba. No Marijin sin nedugo zatim vidi Tihomira kako špijunira još jednu samohranu majku koja živi nedaleko od njih. Ajme, šta radite to? Nakon svađe s bivšim suprugom, Marija se pokušava opustiti s prijateljicom Nadom, no to je bilo kratkog vijeka. Niko, otkud ti? Bio sam kod susjeda u Tihomira. Zašto si išao tamo? Molila sam te da tamo ne ideš opet nazad policiju. Mama, možda bi bilo bolje da dođe policija. Više sam našao kod njega u vrtnu kuću. Ajme! To su moji grudnjaci. Ovo je moj. To sam sigurna. Ovo si našao kod njega. Da, pa lik nije normalno. Znaš što, Nada? Ti i ja moramo ovo s njim riješiti. Ovo ti je dobra ideja. Mislim da je to pravilno da se ide kod njega, jer tom tipu fali 10 dasaka u glavi. To nije normalno. Ovo nije normalno, on je čudo. To je krađa. Ti ne ideš nigdje, ovo ćemo riješiti Nada i ja. Daj mi vrećicu. To je bio moj grudnjak, sigurna sam. Ja sam mislila da sam ga negdje zaboravila ili ostavila dok sam bila na godišnjem. A odjednom se pojavio kod Tihomira Mancea. Možda se nisam trebao šuljati u susjedovu vrtnu kućicu. Ali ja sam jednostavno nešto morao poduzeti. Mama da je znala, ne bi me pustila. Morao sam saznati što se događa ovdje. Zapravo, trebalo bi se ljutiti na Niku što se tako šulja po tuđim vrtovima. A tek da su ga ulovili, to bi bila katastrofa. No, s druge strane, sad imamo dokaz da Tihomir nije baš tako nevin i iskren kao što se predstavlja. Bijesne Nada i Marija odlaze k susjedu. Žele s njim razgovarati o donjem rublju, no umirovljenik tvrdi da nema pojma o čemu pričaju. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, moje lijepe dame. Kako mogu pomoći? Molim vas lijepo, šta je ovo? O tome ja nemam pojma. Ne, vi nam objasnite kako su ti grudnjaci dospjeli u vašu kućicu vrtnu. A čekajte da ja vas nešto pitam. Kak ste vi ušle u moju vrtnu kućicu? A možda mi je to čak podvalili vaš sin. Onaj koji mi je uništio moju pčelarsku kapu. Znate šta, uopće nije problem kako smo mi ušli, nego odakle vama ovi naši grudnjaci? Otkud ja znam, možda ih je vjetar dopuhao. Vjetar ih je dopuhao, ma sigurno. Nevjerovatni ste, kilometar može vjetar dopuhavati grudnjake. Pa zar ne vidite što nam radite? Kako ne može? Pa može, niste ga dobro zakvačili na štrik, puhne vjetar i odoš. Tornado je došao. Samo se izvlačite da bi nas mogli sliklati i promatrati. Vjetar na selu je nešto potpuno drugačije nego od onog njihovog gradskog povjetarca. A grudnjaci, s obzirom na oblik košarice, puhne vjetar i evo ih. Čekajte malo, ne želim imati niti s vama, niti s vašim grudnjacima, ama baš ništa. Ma nemojte, doviđenja. ma vi nemate s našim grudnjacima. Ej, čekajte. Se. Gospodine! Koliko moraš biti glup da ti neko proda ovakvu priču? I kako odmah prebacio temu na Niku? Ali na licu mu se vidjelo da ima osjećaj grižnje savjesti. Polako, ali sigurno već mi je puna kapa ovih histeričnih žena. Prvo nek odu doma i nek počiste ispred svog praga. Imaš onaj broj od ljudi koji si kupila kuću? Imam. Pa da nazoveš i da pitaš kakav je bio prije, da li je bio takav, da li se to ponaša tako. Ajde, nazvat ćemo sve doma. Da sam ja Marija, ja bi se zaključila u svoju kuću i zaštitila bi se od tog čovjeka, jer taj čovjek više nije normalan.
Kada Marija napokon skupi dokaze da je Tihomir Mance uznemirava, odlazi razgovarati s bivšom vlasnicom kuće. Majka dvoje djece želi znati je li susjed i prije bio takav. Dobar dan, gospođo Uvoljko. Dobar dan, gospođo Petrić. Preuređujete ništa? Ne. Došla sam vas nešto pitati. Pa recite. Pa znate, zanimaju me vaši bivši, a moji sadašnji susjedi, obitelj Mance. Jeste li nikad imali nekakvih problema s njima? Pa s Natkom i Katarinom nismo nikad nikakvih problema imali. Ma ne, oni baš nisu nešto naročito ljubazni, ali ja imam jako puno problema sa Tihomirom. S Tihomirom? Što s njim? Da li je on vama stvarao nekakve probleme? Pa gledajte, mi smo najviše iz kuće htjeli pobjeći radi njega. Ali nisam vam to mogla reći. A što vam se dogodilo s njim? Pa moj suprug je često bio na poslovnom putu i kad god njega nije bilo doma, on je uvijek krenuo u lov na mačka. Jedanput sam ga čak našla u kuhinji. Nisam vam mogla to reći, stvarno. Bilo mi je jako neugodno. Kad smo prodali gospođi Dodik kuću, znala sam da će Tihomir k njoj dolaziti i uznemiravati je. Moj suprug ga je čak jedanput uhvatio na drvetu s potičem u ruci. Oni su prodali tu kuću zbog Tihomira da mi nisu ništa rekli. I šta sad ja da radim? Da osporim kupoprodajni ugovor ili da šutim ili ne znam. Pa zašto mi niste nešto rekli? A jesam, ali da sam vam rekla ne bi kupili kuću. A nama je stvarno bilo u interesu samo da što prije pobjegnemo od tamo. A, gospođo Petrić, niste mi baš puno pomogli, ali hvala. Stvarno mi je žao. Doviđenja. Sad ću nazvati onog Filipa Bulića i provjeriti da li je još uvijek zainteresiran za kupnju kuće. Više ni sama ne znam da li da prodam tu kuću ili ne. Nisam pametna. Već sutradan Marija zove potencijalnog kupca, Filipa Bulića, no čini se da prodavač auta nije jedina osoba koju zanima njezina kuća. Gospodine Bulić nazove za 5 minuta, može? Oprostite? Alo? Što vi radite ovdje i zašto mjerite moju ogradu? Dobar dan, ja sam Marko Kovačević, pejzažni arhitekt. Dobro, i što radite ovdje? Mene je angažirao, samo da vidim, Natko Mance traži da spojim ove dvije zemljišne čestice. Gospodin Mance vas je angažirao? Točno. A zašto? Najčešće se dogodi ako neko kupi zemljište pored svoga pa bi to htio provjeriti. Ovo je moja kuća, moje zemljište i moj vrt, tako da znate. Ja stvarno ne znam, ja sam samo došao da izmjerim to, tako su me pozvali, to je to. Ja mislim da je meni sad jasno što oni hoće. Oni zapravo hoće da mene istjeraju iz moje kuće. Pa jesu vam kad rekli natuknuli o kupnji ili prodaju? Ne, nikada. Ja sam bila ta koja sam željela prodati ovu kuću. Cijelo vrijeme mi se šuljaju oko kuće i htjela sam čak postaviti bodljikavu žicu. Dakle, Natko je taj koji se želi domoći moje kuće i koji je sve ovo zakuhao. Sigurna sam da je on i Tihomira nagovorio da me špijunira. Ako misli da ću ja odustati tako lako, grdno se varaju. Ne znam šta da kažem. Sam su me pozvali, a ja šta mogu reći da imate prekrasan dom, jel na prodaju kuće? Kuća je na prodaju, ali imam zainteresiranu kupca. Prodajte meni. Javite se za koji dan. Ja još nisam sigurna da li da je prodam ili ne. Imate prekrasan dom. Hvala vam lijepo. Prekrasan. Dobro, gospodine. Doviđenja. Hvala vam lijepa. Ugodan dan. I vama isto doviđenja. Oprostite još jednom. Ništa, doviđenja. Filip Bulić bi sutra kupio kuću, ali ja ne znam da li da je prodam ili ne. Razgovarat ću sutra sa Tinom i Nikom i vidjeti što oni kažu o tome. Nakon neprospavane noći, Marija je donijela odluku. Ne odustaje, čak kreće u napad. Pomno promatra sve što se događa u susjedovom vrtu. Promatram susjeda. Mislim da nas želi izbaciti iz kuće. Izbaciti? Pa zašto? A jučer sam razgovarala sa gospođom Petrić, znaš, ona od koje smo kupili kuću. Da, i? I ona mi je rekla da su Manceovi i onda htjeli kupiti kuću od njih, ali ona im to nije dopustila jer je Tihomir grozan. Šta sad radiš? Gledaš njihov vrt, ili? Ma ne, traži mačka. Meni je čudno da mi otkad smo se ovdje doselili, ja nisam vidjela niti jednog jedinog mačka. Imaš pravo, nisam ni ja. Ja mislim da je njemu to samo izlika da bi mogao promatrati žene, on je voajer. Da, zato sam ga i vidio neki dan na Nadinom prozoru. I, otišli su. Ja idem tamo. Ne, čekaj, idem ja s tobom. Ma ne ideš ti, sa mnom ti ostani tu, ja idem tamo. Ne, a ko će ti držati stražu? Ajde, onda možeš. Idem samo javiti, idi. Ajde. Odlučio sam ići s mamom zato jer me je strah za nju, pa ne može ići sama u dvorište tog luđaka. Ja ovo više neću trpjeti. Mladi Manceovi me pokušavaju istjerati van, a ovaj stari Tihomir me stalno promatra. Sad mi je dosta.
Iako je majka dvoje djece svjesna da čini nezakonitu stvar, ipak odlazi do susjedove kuće. Želja za otkrivanjem istine jača je od nje. Meni je to sve nekako čudno. Ajde ti pogledaj tamo unutra, ja idem pogledati. Mama! Ej. Ajme pogledaj, Gleo. Šta si to našao? Mama, to si ti. Slike. Pa to sam ja. To je susjeda Nada. Isuse Kriste Bože, ajmo prije nego da ćete dođu. Ajde, idemo, molim te. Kakav bolest? Ne mogu vjerovati. Iskoristio je priču o mački da bi nas zavarao i ušao u naša dvorišta i fotografirao nas. E sad je dosta, ja ću ovome stati na kraj. Marija otkriva Katarini kako zna koje su njihove namjere. Pa znam još što je vama na pameti, vi bi se jako rado dočepali moje kuće. E, neće ići. Susjeda Nada otkriva pravi identitet nestrpljivog kupca. To ti je Natkov brat. Šta ti radiš ovdje? Tihomirova kći vrši pritisak čak i pred samo suđenje. Ti želim da se ostriš i da nestaneš, jer ti to jasno. Ma je tebi jasno da ja više tu ne želim živjeti, daj. Marija Dodik sa sinom i kćeri uselila je u kuću na periferiji grada. Prvi joj susjed odmah počeo raditi probleme. Šulja se po njenom dvorištu i špijuniraju, no Mariji to nitko ne vjeruje, jer Tihomir tvrdi da samo traži svoju mačku. Ma nije istina, svog mačka traži. Marija i njen sin ubrzo saznaju da susjed špijunira još jednu samohranu majku u susjedstvu, te kopajući po njegovim stvarima u vrtu pronalaze fotografije na kojima se nalazi Marija. Ajme pogledaj, Gleo. Marija ne oklijeva predugo i odlazi direktno na policiju. Čvrsto je odlučila raskrinkati voajera. Je napravio sve ove fotografije. Pa zamislite vi, molim vas, on pod izlikom da traži svoga mačka upada ljudima u dvorište i fotografira žene. Pa znate li vi da je on meni jedan dan ušao u dnevni boravak? Ej, pa srce mi je skoro stalo. I vi biste sad podnijeli prijavu? Jasno da bi, ako je ikako moguće. Naravno, moguće je. Možete ga prijaviti za neovlašteno fotografiranje, za voajerizam i za neovlašteni upad u vaš posjed. A mi ćemo sve ove gospođe tu ispitati i pogledati i uzeti ćemo njihove izjave pa vidjet ćemo šta će one reći. I ova tu gospođa Nada i ona će isto podnijeti prijavu. Možda bude problem zbog nezakonitog načina na koji je došlo do slika. Ali na slikama se jasno vidi što je posrijedi i to će biti olakotna okolnost. A ispitat ćemo i sve gospođe koje su na slikama, a i vidjet ćemo kako će se gospodin Mance ponašati. A kakva je vjerojatnost da on završi u zatvoru? Mala. Jer to nije kazneno djelo, ali bit će kažnjeno. A vi možete tražiti zabranu pristupa. Dakle, treba pokrenuti parnični postupak i onda će mu biti suđeno. Da, trebate pokrenuti građansku tužbu, a ja vas mogu odvesti kod kolege da vam uzme vašu prijavu. A dobro. Može. Ako se izvuče s novčanom ili uvjetnom kaznom, pa ništa se neće promijeniti. On će i dalje nastaviti živjeti pored mene. Meni se čini da je jedina opcija selidba. Ja ovdje nikada neću imati svoj mir. U mjestu se brzo proširila vijest da je Marija prijavila Tihomira. Posljedice toga osjetila je već sutradan, kad je u trgovini srela susjedovu kćer. Pa dobar dan, susjeda. Pa kako vas nije sramota ono što ste napravili mome ocu? Vašem ocu? Vaš otac je sam sebi za sve kriv. Zašto upada u dvorišta žene i potajice ih fotografirao? Joj, daj, molim te, pa šta onda nisi prodala tu kuću ako ti toliko smeta? Uzmi svoje prnje i gubi se i nestani. Pa znam još što je vama na pameti, vi bi se jako rado dočepali moje kuće. E, neće ići, pejzažni arhitekt mi je sve rekao. A ma kakav pejzažni arhitekt? Pejzažni arhitekt mi je rekao da želite spojiti dvije čestice. E, neću vam prodati kuću tako da znate. To su čiste izmišljotine. Uostalom, ko bi kupio tu stračaru? Kad za iste novce mogu dobiti novu, još bolju kuću. Meni ta kuća, oprosti, ne treba. Buncaš, počela si buncat to. Ja buncam. Da. A znate šta, ja imam kupca koji jedva čeka da se useli u tu kuću. Ako bude potrebno, prodat ću mu i za 50.000 eura manje. Tako da znate. Joj, daj, ajde, kupi se, nosi se, ono, odlazi. Ja sam sigurna da je ona nagovarala svog muža i svog oca da mi zagorčavaju život. Samo da bi se dočepala kuće. E, neće. Ja ću prodati tu kuću nekome ko mi je simpatičan. Na primjer, Filipu Buliću. Nakon dugog razmišljanja, Marija Dodik odlučila je prodati kuću. Filipa Bulića to vrlo veseli, jer je već duže vrijeme zainteresiran za ovu kuću. Malo pročitajte. Ma ne treba. Dajte samo da potpišem pa... Pročitajte pa ćete onda potpisivati. Sigurni. Ispričavam se.
Hej, draga, Hej. kako si? Odlično, ti? Odlično. Čuj, moram ti nešto reći. Danas mi je bila policija. Postavili su mi neka pitanja. Nemoj se ljutiti, ali ovdje mi je kupac kuće. Filip Bulić. Ja, oprosti. Naravno, to sam si i mislila. Šta je? Pa to ti je Natkov brat. Šta ti radiš ovdje? Šta ti hoćeš? Naravno da se poznajemo. Ovu kuću ti nećeš dobiti. A ti, Marija, ako mu prodaš ovu kuću, Mancevi će dobiti napokon ono što su htjeli. Oprostite, vi dakle želite kupiti moju kuću da bi je mogli pokloniti svome bratu? Kad mi je Marija rekla da se odmah pojavio kupac za kuću, mogla sam si misliti da je to Filip. Ko bi drugi bio? Pa znate šta, dajte mi taj predmet. Ne dolazi u obzir. Odite van. Ti ćeš mi platit za ovo. Misliš da te se bojim? Zaviđenja. Koji je to maher? Skoro me prevario. Izgledao je tako dobro, čudno da sam mu skoro prodala kuću. Da nije došla Nada, bila bi to opća katastrofa. Ne mogu vjerovati da se od svih ljudi u kući pojavila upravo Nada. Ta žena je bila najveća pogreška u mom životu. Kako li će samo Natko i Katarina reagirat kad im kažem da ipak opet nisam kupio kuću? 2 mjeseca kasnije, Tihomir Mance pozvan je na sud, jer je optužen za voajerizam i remećenje kućnog mira. Prije početka suđenja priznao je da je kriv. To je jedino što sam mogla učiniti nakon što sam prodala kuću bez upozorenja. Prodala sam ženi kuću bez da sam je prije upozorila. Imala sam strašno veliku grižnju savjesti. Ja moram priznati da sam još uvijek u šoku. Zamislite, on je Tihomir Mance. On je izmislio mačka da nas može promatrati i slikati. Katastrofa. Užas. Pretvarate se da tražite životinju kako biste se približili ženama. Nikad luđu izjavu nisam čula. Baš me zanima što će reći sudac. Sigurno će ga osuditi novčano, a možda čak dobije i uvjetnu. Ali je dobro to što je priznao, pa će biti manje iznenađenja. Ja se nadam da će na neko vrijeme završiti u zatvoru. To bi baš voljela. Isuse Bože, ne mogu vjerovati ono. Pa zar i ti? Što ti radiš ovdje ono? Pa pogledaj mog jadnog tatu. Kako ste vi to meni mogli učiniti? Kako? Ah, tvoj jadni tata. I sama znaš da nije jadan. Pogledaj koja je to lopina. Samo slika okolo žene i promatra ih je. Zar Kako to normalno? tebe nije bilo sram nagovarati tatu da nas uznemirava? Ja nagovarala svoga oca. Možda je to tebi pasalo ono. Možda nije meni uživala. odgovaralo. Pa možda si uživala. No dajte, molim vas, smirite se, idemo mi polako unutra. Čekaj, tako, pusti neka oni odu prvo, ne mogu ih gledati. Uopće nije istina da smo Tihomir nagovorili da je potjera. Oni su sve to izmislili, ta kuća nakon nije hitna. Sud je brzo donio presudu. Tihomir Mance dobio je novčanu kaznu u iznosu od 10.000 kuna. Sretno što je ovo iza nas. Pao mi je kamen sa srca. Pa, vjerujem vam. Ko bi rekao da takvi ljudi... Zakočit ću ti život, jel ti to jasno? Ti si za sve kriva. Ti si upropastila moga oca, pa pogledaj kako je nevin. Želim da se odsreši da nestaneš, jer ti to jasno. Ma je tebi jasno da ja više tu ne želim živjeti, daj. A ko će onda tamo živjeti? Bilo tko će živjeti, samo ja, ne, niti ti ne. Ne mogu vjerovati, ono, stvarno mi se radiš, ono. Tata, šta ćemo mi sad? A ne znam, čeri, riješit ćemo to neko. Zbog par bezazlenih slikica, toliko novčanu svotu treba platiti. A bolje da im nisam niš rekao, možda bi dobio i manje. Možda bi mogla nazvati onog pejzažnog arhitektu. Pa ako budem imala sreće, možda on želi kupiti kuću pored kriminalca. Marija Dodik želi se što prije riješiti kuće. 3 tjedna kasnije uspjela ju je prodati, no samohrana majka nije bila sasvim iskrena. Ti pa ne razumiješ da se ja bojim. Bojim se da ako mu to kažem da ću on odustati od kupnje i šta onda? Ja ću ostati ovdje zauvijek. Sve to znam, ali bilo bi najbolje odmah mu reći. Znaš kako se ti osjećala kad si saznala? Imaš pravo, to je sve istina, ali bojim se, stvarno se bojim. A poslije ćeš si prebacivati sve to. Evo, ajde, sad ćemo kreni. S jedne strane mi je drago što je Nada našla napokon kupca, a s druge opet tužna sam što će se odseliti. Nadam se da neće biti predaleko, jer postale smo si dobre, zbližili smo se i super smo prijateljice. I, kako vam se sviđa? Prekrasno. Lijepa okućnica, sve prekrasno. Nemam riječi. Drago mi baš. Ali ja vama moram nešto priznati. Vaš prvi susjed budući, on je osuđeni voajer, Tihomir Mance. Ne znam, jeste li čuli za njega? Umirovljeni pčelar. Da, mi smo prošle godine podnijeli prijavu protiv njega i osudili su ga.
Čitao sam o njemu. Mislim da ne bi bilo loše da porazgovarate sa svojom partnericom još jedan put i da joj to kažete, pa... A moja partnerica se zove Karlo i nosi trodnevnu bradu. Zapravo moj partner. Super. Hoćete ući možda u kuću pogledati iznutra? Može, pogledaj. Ajde, hodi. Po meni ova kuća je savršena. Od nje se može napraviti dom iz snova, a ako nam susjedi budu smetali, napravit ćemo veliku ogradu i ograditi se od njih. On će se tu doseliti s partnerom. Manče će sad imati... fotografiranje će biti. Baš me zanima taj frajer. Djeca ponovo idu u staru školu, a i moj bivši muž živi u blizini. Ja mislim da ovaj moj navodni izlet izvan grada bio je potpuna katastrofa. Ja više nikada neću moći doći na selo, a da se ne sjetim ludog voajera. Mariji i njezinoj djeci život na selu bio je totalna katastrofa, no dobila je vrijednu prijateljicu s kojom se sad već može smijati nemilim događajima iz proteklih tjedana. Samohrana majka više se ne mora bojati susjedovi znatiželjnih pogleda. Novi stan je naime na 3. katu.